Omla banlen pakai election MP mentaga ganti kalong ke songshit hado kata-kata wat kinong tiap vote ro kira songshit banle ki polling station banle tiap ki vote war ki samla pule kinong tray ki batray syaki jaka sor syaki jaka nong kendong handai ki songshit banwan syaki snong lajong banle tiap ki vote ki jongki kani kapan i ba kidon ya kata ka jing sengu i ya kanu kunu ke parti ke ba ki kwa ban penjob hagani ke election MP Rum seneng ia keren baik stang ya opera. Duk kesamla kesamuai kiri orang ba. But what kiwai ki political party ro kita ong baka jingele kadai be hapadeng kaseng kongres pad opera. Berkaseng kongres ka kam baka don ka chance bukan yo bat biang ikani kesit henry kimla pat banlen baka jingele kalong ka bajur ba hapadeng opera kaseng kongres. Kidon kata ka jing sngeu ba lada ka job kaseng kongres leni kaseng VPP. Reka jingele kalong ka bachwat hadu kata-kata hapren kini ki art liki party. Ladangi pej ya ka jingwan jong upai ba ka public meeting ba long hasmit yo iba upai ba uwan da kilak ngot. Hang ni kala pen i lupa ba upra ula yo lupa ya kini kinong kesan ban aya ka vote sya upra ngimtip ka nolak upra onyo pesan jaka VPP kat no luck and yo upra hakan di election panwan saya ki komen ki jongpi kat kum ka jing sngeu ka jongpi politics no clean politics no clean politics no clean politics no clean politics dengan ni kapor ka pemerintah kan ni upai ba ulagan balingin penlenay ya gani kapor
Bismillah. Laki po ha. Aku beli yang kita mengalam cepat ini lebih berlatih lebih bersewat dan semua Dr. Karacem, Pak Rai, Pak Hiri, Pak Kaswai, Pak Dani, Atai, Pak Syamolan, Pak Pian, jadi kenyang dari kebun, kembali mantapin, kita ngomong berawat kebun kewe-kewe, nongkrong ke tempat ini, berawat ini dengan sah, baik-baik ini, Bawang Sekuleru dari Zona Shop, Ibarat Kitin Pedang, Maisha